Recomandos! Yes mwongeye kwirirwa abakunzi ba Gabirwa Studio, twongeye kubasuhuza aho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no ku isi muri rusange. Uyu ni wa mwanya rero tubagezaho amakuru yibabyiriwe bivugwa hirya no hino, ariko cyane twibanda ku by'iwacu hano mu Rwanda. Amakuru rero aba yiriwe avugwa ku mbuga nkoranyambaga, ku ma YouTube, ama X, mbuga nkoranyambaga nyinshi cyane, niyo tugenda dusubiramo tubabwira akantu ku kandi tubabwira iby'ingenzi muri byo. Amakuru yiriwe uno munsi reka tuyahere ku mupaka w'u Rwanda na Congo, ahiriwe imirwano hagati y'ingabo za FARDC zifatanyije ndetse n'ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo, nko kuri mitwe nyine mubizi yagiye yiteranya igahitamo kurwanya M23. Umujyi wa Goma wamaze gufatwa bidasubirwaho n'ingabo za M23. Amakuru tugenda dukesha ibinyamakuru bitandukanye ndetse n'amavideo mwakomeje kugenda mubona hirya no hino kuri za YouTube, X ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga, arerekana ko M23 ubu iri kugenda ikora isuku mu mujyi wa Goma, igenda ikuramo abarwanyi nyine bagiye basigaramo bake kandi igenda ikora amasuku, ikuramo intwaro, itegura ibisasu, mbese ikoramo isuku muri rusange. Andi makuru aturuka hariya muri Goma aravuga ko abarwanyi b'u Burundi nyine babashije kumanika amaboko, ngira ngo video ko muri kuyibona bamanitse intwaro zabo bishyikiriza mu maboko ndetse ya M23, bivuze ko nyine batsinzwe urugamba, bemeye kumanika amaboko ndetse bishyikiriza ingabo za M23 ndetse n'intwaro zabo. U Rwanda rwongeye gusamira mu kirere ibisasu byinshi rwose byaturukaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nk'uko twagiye tubibona mu bihe bitandukanye ubwo Congo yageragezaga kurasa ku Rwanda, ubwo nyine abasirikare ba Congo bageragezaga kurasa ku Rwanda, ndetse ibisasu biremereye rwose biremereye, maze ingabo cyangwa se RDF, ubwirinzi bw'ingabo z'u Rwanda, bukabasha kubishwanyaguriza mu kirere bitaragera ku butaka bw'u Rwanda ngo bigire ibyo byangiza. Ndetse kuri uyu munsi naho byongeye kugaragara mwabira bice nyine bya Rusizi, aho ingabo za RDC zarasaga ku Rwanda, maze ubwirinzi bw'u Rwanda bwitwa Iron Dome azabashije kubishwanyaguriza nyine mu kirere ntibigire na kimwe byangiza. Bakunzi ba Gabirwa Studio, mukore subscribe batarayikoze, tuzakomeza kugenda tubagezaho akantu ku kandi ku makuru nk'aya yibanze aba yiriwe avugwa hirya no hino. Recomandos! Wanafika kwa Mangaza hapa deja. Wanapita wala wapetia watapika tena masasi. Kwa Mangaza deja nguvu hapa deja. Population inawachukua hapa. Omwe hivi. Leo ndio kutoka monyumba, de jour tuko monyumba juu ya masasi mingi. Ungana zipiga tu. No, the journalists are the one who are given the permission. So, yes, you